Hobi. Kodwa ngomnyaka sasijabule sonke sithi ikakhulu thina abaganiwe savuma sathi siphetshele esadansa senela yahobe yasakhoma miyathu nathu kodwa namhlanje ngoba yilo sethiwa khondenza lento yaqalwa yimi angifuni nje lokhu ngiyibiza ngilokhu ngisheba ngingiza ngoba ngiyabona sekuningi imigaxelo lapha amalengele alengayo la lento ngayisusa ebhoveni nendidane. I am the founder of what is happening here in Maskandi industry, of what is prospering right now. And kumina ngangafisa ukubesha and lento ngayinika isiqalekiso namhlanje futhi ngizophinda ngiqalekise ngoba ivimba amathalente amaningi amancane ingane ezincane ekhulayo igora ziyavimbeka mafika izolo baze bethe bafuna ukucela namuntu nje baqinisile ungagcini namuntu nabantwana hamba yoba mnyama le makhoneni lapha uyibhuqe nje emsebe kodwa uzenzele into yakho. I've cast this because I was never intended ukuthi mina lento ngiyenza ngenhloso yokuthi konakala. Ngifuna ukuveza ubufakazi namhlanje obunzima nobujulileyo ngathi mina ngiqalile ngayisebenza lento kaMthandeni noKhuzani yakhandwa yimi ibeef yabo. I am the one who have started it ngenhloso yokuthi uMaskandi wawuzofa ngaleso sikhathi uma ngabe ingekho into ecishe ifanele kaMthandeni Mqumeni noMtshengiseni. Obviously uMqumeni noMtshengiseni axabene kwangampela bebangu 800 nakhona babanga 800 rand bese bexabane yabo. Bebanga 800 rand. So awala khubula iphova bifike meeting lapha uPhondoza elisayinisa ama-minute emhlangano elisayinisa uPhondoza ukuthi wayefundile umphathi futhi basayinisile wazi ukuthi bazosayinisile umuntu usuke usu ayi yonke into ukhululekile ngalokho yabona kanti akazi usayinisa iphukuphuku ithe bayisuka lesiphuphulo lesesiphova sathi same time saqola ngo-studio sathi bayebuza ukuthi ngimkoleta athi ngithenge ihlalele emzana kababa lapha la athiwa akafanele zikhulu thizeni sathi fanele uzolungisa lolu daba lolungisayo ubayethe mayibuzwa ukhohlela ngaqede ungewula mayibuza ukuthi ngimkoleta malini eshinda idana kwavele ukuthi kwakho 800 rand imali abayibaba. So ke manje ke yahamba ke into yabo yafika la ngendlela efike ngayo wawinayo wasalo sele namhlanje umehlo ukhona ngoba into mawuyiphila ngeqiniso uyaphila noma ungasekho. Engakho mina ngihlala ngibatshela nje labo thaya bafana bakithi khululekani noma ngifakela retex epolishini kodwa ngiyolihlula nje ngebhova angilele angane ndaba futhi nalo into baleke